no kre sompa papa ena no pay ye de bre wo no enen so da foforo tie banku banyame no nya daage tena ase ni nyansam no ena wo yo ehihye ne fefefe se ede te se no me no ye ni mu ahurusie ye me ye ni nyi wom enti eba ne sa na se ya obi ba abusua ya no wa ma ya na koda baabi ma wo haw no enya kete na unyame nye kese anope ye mo wache SOMPA 106.5 FM ya wonkran dome Watermelon Street no ana Green Hill Street ne so emfutokwan no de ekosi dome dwam na utime fo ha kosi Accra Kumasi Highway no no eso ne yewo ya yesomo wo na ye live awo 106.1 tachimai SOMPA ye tutufa baabia 90.7 nkransa SOMPA no etreko ho se wo takwane na afa 101.1 SOMPA no a 103.3 takura de SOMPA kro na esomwo no na ade a che na ya woyi bosumi efre ne se wobubu ne de etoso mako nsia pema ye pinko yenim na ene ensema yedi atwaguo de ebu ason ebi kura atimima o pressure kosoro ebi ka chiachia ne pa eno ena SOMPA tenasia na watutu ne sire na basa ne spare parts no we ahyehyɛ amene gine ho am wo hu asɛm no ne po ankasa anopei apam dada ni enyame nko na mete ha ene mma papa no ene yehia na yenkasa ye no nso enye yenko yeka eyeka bi manka bi enti democracy no ye adwuma wopai so eno se enti na nso nya kwan ya obam na emo obamu a abusua ya na yesima baako oba no waye wonsam no ntientia no waye ntem ensem a ye bobɔ so wonkrata no mu no na ojoto de abeka de to ho enti wonya bowura mu a wonya mu no a na wo bɔ ne pa edekɔ ebasa amanitie no eyede ma wonsam no ho ntia no pai emayen ema obi mfa no ho enni yawo we ya ye kan no eya de papa nti de yeso ni betira yehunu badwam no ya na ne ho na ebinum so yasene ene ye de brewo ye de wo mo ho nsam ebe mawo na fe ye de nsam ne nyina nso ama wa no pai na emo ma homa na jeto 0260 19 6064 0260 19 6065 uhu se nonso na boapa ho semadu nu hyase bom na yebehine na ensema hunta no a yenhunu ye ebi ntete ye no wafa SOMPA so ama mansan ate abusa fa mmakọ aba ya eja na mabobo ano ehoboko de happy Sunday. Say happy Sunday. Thank you. Ene ya wada. Yeah. Okay, adia pa. Anya sam ketwa say ya one ya aba ne me. Okay. And awo ye. Kwame. Eh. Nyameda. Enen so wode amaye. Se emfa ho ne se de wiase no ebubu fa so. Apem kura na etoto benkuma ma opido atoto nifa. Enepa we mu no yemfa nsonsompa. Ema adehia wo mutie afidie. Wo mo nso nya esomfa so papa. Enti se Facebook no so wo nkanto so bi a yamana kwa aba. BITMISE wo pagya ye ndi akwa akoto so. YouTube no nso no SOMPA FM live. Ni nyina obetime di akọ. Aburuchirefo no monchama munua no munya bi ne wo mo ntefie nsem ehunu se de ekọ. Na ebi ankotena talk no so anko kan se de enim ammomo yemja SOMPA 106.5 FM Accra Facebook and SOMPA FM live and here YouTube ho TikTok ho no so SOMPA 106.5 FM Accra ho ne say no ebi na your birthday utimo de fa ho ye be wish you kama ama ayefe ma adwo akwa babio yeja na eba
ensentro no ne emre wo ho emrafo ma boboa no ho no ehoboko de efaya ahaboko bebia ye kama bebia ye kama ana afi OBAAPA eja sade ya abribia mo pese ensentrofo wo munya ahoden ene nti time no wuni ho gyan no ho nso no wo mapomuden time da ho no ye de eye sanse omonum time e ba nti no eye okay eye ejina na so sekin ke no ai eno na me baba kumbusa me na ase wo mo ye sa tribute no de mampanimfo no bi ekeka wo mabokosem de wo mayeyo no mo ne ade a no wabehwe manim de no wabusa se ensentropho ya wo mu no me se de bi ensentropho de se obi ankuyen ya yengu eno ano no eye pa ensentropho ntomu asemu oh my god apa my yematifu akwaba emfamra Ghana today so na ye kai wo mo se sompa achede no bro nyi ye de bre wo mo na sompa de won se ye dwen omanfo ho na afinu enso ehyasia 12 months enche na aba but emunsem ne doso papa emunsem na doso na sa 12 months no se rade ya wadom na utimi twa na bronya ne beto a na ese wo kai se enye wo nko anso na nokre ese wo dwene wo ho nokre sebe wo mu nso a wo mu ho kyere wo mu wo mu ekunafo ya wo mu ni obi a wo hwe wo mu enyanka ne afena hyase na ne kunu toma abusua ne nya bidie no wate ase ekwa awieye no ne kunu ni ho ne kunu nka ne ho enti no na esese sankrofo nyina ne ye dwene wo mu ho na ye wo mu aye enti so mpache de no afidie no so eba so wo mu a wo madi kan aye bie emfie dodo no atwam de wo mu di ho adanse enti so mpa kumase so mpa takwa so mpa techiman so mpa nkranza so mpa sunyan ena so mpa nkran ye nyina ye bi afi enti ye sre ye tiefo se yenko aye ntimi nye enti se wutia no pei wo mo ho wo anwa wo indomie wo samena wo tea roll wo mpaboa entade chese niema ebia miken wardrobe ma yema niema no kura wunya ho no wahye ni nyina gu ho echew ni nyina gu ho no ye kama ye betimi dia che obi ama na ye yi se ye de be che wanka abeje no sa pepepe yesre se etiefo emfa medom yen na ne yenso ye wa ye de be ka ho no ye fa nche enyanka eni ewusia bronya bere emu enti se wo ye kunani nso na wutia sompa branch bia eben ho ko ho na kochiro wudin o edru ho no mo aye the list ne be ye adwuma o kunani no because nipa ne doso wan hwe ya no ma bebu afa so na ya che ama eja wobi enti se de be ya be prevent sa na ma no yese ko sompa branch bi eben wo na kochiro wudin enti mo am won kran hanum se mo ba dome a Watermelon Street udru dome market a odi ebisa sa wo kosompa FM wo mbe kire wo se wuni baby a Prophet Nigel Gazi na sorry ne wo no a ye was a stretch ne so a ana se wo firi achimota nso na wo fa sa stretch ne so aba udru Ecobank ufiri St John's udru Ecobank wonsa ni fa so ho no mo a Ecobank o street bi dam futuro kwan no so wo ba hu se ye signboard no esi dinosaur ya tro sompa e wo so ura ho no mo a me pacho ubetimi a register wudin e wo ho e bia na wo no wuntimi emfa ne ma ne ma enti ubeye ni sika e de amayen me pacho mumu no ye eje number wo de be fa so no e ye 0598 55 98 02 0598 Tobo 0598 abrewa sompa tie wa no pay 0598 55 98 02 edin ebeba no eye Terra One Media anase Blessed Foster
Edim mienu ni edi ye adwuma. Se wo send sika no na enye se edim no pacho pe number ni ye. Okay. Terra One Media and Blessed Foster. Wo de send ma yen na de ebenya no ye mo aboni nyina no na ye mfa moa ekunafo no bronya bere emu. Na ye da so kaye tie for se time heba mixture. Eno ne edi A2 A3D asie. OBAAPA time no. Enti se wo honam ye wo ya. Wenuma to ntimi ne de enu adokunu ya ye de ba ye na ebinom de wo nsa wuwo ma so we abra ebi di tu apetre kra ebi adi akra bo be ye 5 aso akofie no na ebi nso de wo nsa wuwo safo nkrofo no nenuma to ntimi ne di ye man time eduru awia no for God fo ne ba ye no na ye hwe ya na afi na hwe kra kwan sabra de nenuma atoso Sabre de mu atoso time ene yes adwuma no enti general body pains ni nyina etu ase enti wo a utwa bi ansa wadidie no ntwa bi no na wo de twa time sa pepepe esan wonum na emu wanum atoso no na esiesie woni padua na ku yam kuro enti time heba mesha eno no bia ya ye ton ro bia obenya bia to 0244 4176690 0244 4176669 Pomasidofo ne de yam vita ba no pay oba tan yi a wasore oba no obedidi a yam vita enkoton krofo ne die ni bi yam vita no enuane nu ewo mu ne dooso e na wo de ma oba no so a wodi ni ntam because de na nutriv ewo mu e na 16 essential vitamins nso ene minerals a zinc ka ho iron ka ho calcium ka ho ni nyina ewo mu bi enti wo de ma oba no a eboa ema no mpem ye den wonantentem so enti wo kɔ provision shops ene bia ye tonton eniema we ya malls ahodo mu supermarket wo de also pay yam vita ubenya bi ato FDA for agya tum se eya no pay enye wo monko ne kura yemu ene ye kodi ana chese ye Hajia special local food ho ne ye kɔ na yakɔ akwadidi me patro aduane bia no pay wa sorry otutu weni a o pe baby a obenye aduane pa di nanso wunya bomodin ase odi weni betre Hajia special local food won waso ye aduane bia bi wo ho no mo ne o pe fufuo ene nkane yankwan light soup obenye bi ananse banku ene nkatenkwan okrostew ni nyina obenye bi e wo Hajia special local food ye wo toza afin so ho wache jollof fried rice ena fe kokonte abepensa ni nyina obenye bi edi e wo mu aso ye aduane no anu nsuo ne e de pa nti no bomodin ase obekọ na wonso akwa testi no hu sene esi etie me bacho ye deliveries baby awo bi a waboboa no ye de bebro e wo bra e bo no ye kitikiti bi enti se wo ye program bi se eyie wedding parties awodo ni nyina no wo to nsa frɛ Hajia special local food ya obeba no waba be ye de asevo wa ho no ama wo mu ni etimi age abiribia ye adwuma enti no make say ya hyase kra ya hyase de bia wo kwa obenya aduane bi edim wo kwa be fu nten video so ko Facebook ya and answer obebo Hajia special local food and answer Instagram TikTok nso ni nyina obo a ubenya yen ya afrefra obetimi afre Hajia e wo 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 na woni wo mu eni enkomo ye didi ewie no ye benum nsuo so de ye kasa mineral water kasa mineral water mpacho nsu papa ono mu a enya ade a obenya oha obi ade efri mesan se bebi a wo mu enya wo mu nsuo ni efri no ho no eye krogen chese efin bia enimo enti se bia wudi dwumadie bi nhyiamudie bi se ye parties wedding funerals ni nyina oto nsa frɛ ya ye de nsuo ni bi ebebro ye wo sachi de no ye wo bottle de na afi dispenser enso wo no mu a ene ye bebia a wodi besi bia no bubu ni kakrakra chese de ye wo mo de abre ye ya ni usu bebia esisie no nti bomode ase wo ne wo mo ebedi kasubom na medical akasa dwumadie bia wodi bia no to nsa frɛ wo mo a wo bo de nsuo no ebebre bia opese o brand ebi eyie bia befie
o show papa animonyam o show mame animonyam o show dofo bi animonyam to pese ye branding nsuo ne ema wo a bomodi an se kasafo wo mbe ye branding no e de ama o kama oba enkran ha se a taifa ho ne ye wo an obehu ye wo taifa anase obetimi afre Kasaloma Ventures wo mo e wo 0206469430 and 0303965708 na woni wo mo eni enkomo yaro munsuo no ye betwetwe yesen abribia wodi aduane ya kai se aduane bia obedi bia eka osim ene enam mpo de ye nko enam owe nam wa eka osim na wa susu se wo koda no wawe nam welei na wo de akoda welei no ankasa na sent wo mu dada na wo de akoda no wa antwetwe osim ene wo twetwe osim so a wa amfa paste papa amfa antwetwe osim no a kwen bia so nam no emfi osimu mpie ade beche no na ase bonde no wenum kankan ti bomodi ase o paste a o de betwetwe osia eye Pepsodent charcoal and afi Pepsodent herbal toothpaste wo mu mienu o kabom wo de paste no na wo de toothpaste no e bomu a chese wo twetwe aye nkonko a ebo yi efin bi e wo osinum wawe nam amanakeka osim ana wodi aduane bi amanakeka osim no ni nyina eboa e ma ni yi ni nyina e de pie e ma osinum wenum mi eta wo kama enti bomodi ase obepe Pepsodent charcoal ene Pepsodent herbal toothpaste no na wo de ahye bag ma na wo de ato fie wo ne wabusua mu yisu betimi abo mu yie papa e wo kwada ye atwetwe osin anopa wo sori atwetwe osin ebema osin wenum nyina etimi ate bowre mu e wo shop bi eben wo ya abodin no ese wo Pepsodent charcoal na afi Pepsodent herbal toothpaste no wonu be yi bi e de amount and now say wo pese woni mpenfo edi enkomo a frɛ ye customer care service no and a center no toll free it was 0800200030 now when we mu entry and komadwa me wie me de apamo de no ana ye nse do bonkra ene adwa wo mom mame mfa the chronicle shase anopei na wo kokratafa etoso mienu ene miensa na ene wode aba owre bi a wadi emfihia no eduokron enum 95 years ye friend no mo bola bi samprempe eni nipa ba kwa wo kan ho ye friend ni o gana ni no mo de se na chese nkran na prempe nso de ena ni sokote ni botei moko wono no edi 53 years ya granti wo mu nyina be 200,000 Ghana cedis echigina for baako ewo Accra Circuit Court 11 ewo enkrehanum sei na PM penia wojisina edwam eyehe ana Basila ejeitawia wono ne de atu dwase saa enkrofo yi womo ekoye ensase ho fraud yi ebie ya esom 1.1 million Ghana cedis na yede wo mu ko gina mu ewo court no ene wo mu chese nyaade a wo mu di for wo santansa yede ayantam wo mu community no nyame yadoma December ne de toso enan en won besan afre asem no ebium na court kro no a yesi nyumtuni baako wono so yede so bo abone se wawia ne manager 700,000 Ghana cedis e de akwakoye ne hu yie sese tam ne din eye Isaac Pibite na wedding fish na duo no 20 years o ati so no music career no kra fe watch afen wa shase enti wono so ne de no December ne de to so enkron ene won besan afre asem no bi makrata e de ho amane bo aba na office of the special prosecutor ya yerakisi ejaben eda wo mano ene de ato dwase yewura ken of riata kan so afa no hwe o mensi kasem eso ne ho nkro ne ba ne nsensem e ba ye SML fo wo mo contrage ne ye ho nsensem apie no wo se sa abre no na natena ye ho no no wo mo ni tumi bia o se wo mbesi oru of riata kwan o se na kwantu hu asem ne ade ekura ye se a no penyin nya Ghana he ya na ne wo ene mo atena se ayentwe han ya amantwe no amanu akọ afi na mo ni abre se mo pe na wo Ghana hanom na mo di nasem no so no sa abre no de no wo mu ni sa tumi no se wo mbesi ni kwan se mo ntu kwan eho amane enso anopei chronicle edibi aba na shraj kane penyine pa no oda Commission on Human Rights Administration Chief Justice Shraj Ejumekuo no en wo mo de aba se penyi kwankyerefo na woda Ghana Revenue Authority eye GRA Ejumekuo no Reverend Dr. Amishadai Owusu Amoa
enra said ye de bremo ewo ye kasebo emu no enhwehwemu a wo mo aye ene se owura no sika bi afa ne nsase ya esom 9 million Ghana cedis ye ka wabo oman no enti saa bredi owura mishadai enya ade obetimi azumi public office bi ase bi ade brebi ebeba aban mu ana adwuma bi beba aban mu ne ebeka se opanyini no won konkoye de for the next 5 years no enya ade obetimi aye bibi a etisa enam saa semi ya asofu die so obetimi adi o se ndie wo ye sofu wo ye sofu enti na sofu die ni die wokosoa eye na adwuma pepepe na won se hwehwe o ye sofu wo ho asofu mponi na asem no say afi na aba afi na aba I think say sorry no me na yeah OBAAPA ne kan companies to be yes 3 no 2 and acquire movement for truth and accountability and have a civil society organization wo mu mienu na acquire sa investigation no wo mu so mo ye no no kore enti na charge for e de abase ene 5 years enya de a obetimi edi bre bia e wa aban mu sanse yes fraud yes I know charge for eka just wakobu obi agene sika eno ne ye oman Ghana what did nsabo sika bi mu aban no eni mu hwe enti sani omo de aba bonten de fine attorney general nyamba mu de enti we dey charge for investigation yes wo maye yes na mo de aba bonten for de ne de wo mo kire se de wo mahunu ne ye no kore enti na make us asofo mponi ye no ye wo mahunu no eye no kore enti yese companies a ye de contract ma wo mo ya sa fraud issues ni komu Rona Motors Limited, Sajao Motors Limited, and Telino Ghana Limited. You supply a shine any logistics be. Woman a day sa logistics ne bre GRA4 2021. Enti free honomana sa issues no share ase enti ehwasama no pay the Chronicle the Obokrata no so afabi de aba na Joben MC ene dia de se de eto processor hene IGP animu senke beya aprosifo mudwumadie yendi market no yie se de beya krono ahodo ya ekoso na nsem robberies no eye adoso ne titru pa ewo mpotem ahodo adwadifo ne titru womo a womo kodwa konongo mpotem hono mo ne ye si womo kwan mu ye mount barriers na ye gi womo ho ne ma ne kekeka ho enti we de adaworoma IGP emma ne homene so na nema bi etete saa no womtimi emmo modern na womu ensia no kwan o say 685.8 million Ghana cedis agenda 111 project suspended pending validation eno ho asem eno no na chese enhihye ya aban a etwemu mampani ekufo de ba esanye bi kura mensini ene mantema hodo ne ebesisi ayaresabia netimi aboa mapomde ho nsem etimi akonkan no yesi project ni mu 175 wo mo hwehwehwehwe mu no na sika awura mu no doso nanso na enkratasem bi enhye da nkoyie eti sa project ni nyina no ya suspend kopem se wo mo beye hwehwe mu na wie ansana wo metimi atoa sa project no esoa anopai the Chronicle the Obokrata no so afabi ede aba ene mamefa the Ghanaian Times do bonkrata no ento asoe suspect Mohammed Ali ena ne mfoni da kratafa ye toso amiensa e wo Ghanaian Times moyi yesi wakobu obi Ghanaian American businessman bi wakobu no agene sika $83,000 say yesi Ali watoto gold yeah the gold the company ni din J and Sons Enterprise in the company din no and na why no so to gold na yesi bia ya to gold Jowuru ni Noi Street Jowuru en kan ya and na all yes our business no yeah yesi na nsemu what to gold no Ghanaian American man ya ono so gold aja on fan kwa broche kwa nkoton Ali so obetimi ato gold no oto heya obeto heya no ama no eboa ono ankasa pe o naimos license here elele asebro ele engine no aba asemi okay ya woji gold ni free businessman ni ensem se oboa afi akase obetu anaka edini ne daso na nso obu nkofo eye fraud oh okay oji gold no afi akase scar ode be ma businessman no onfa ma no
ene ochena and I'm so my businessman need the several down post for do will post for my mwakwa akwache no a so wo hwe suspect ni a one that way waje ne t-shirt ena nimfoni eda hodo mu a yakata de nimu de ye wo se nkomu yi nanim na nka Ghana fo hu se oni nie ekwan ye ofa so obu nkofo enie na ye ho ada ye won so nti ono no mfoni ewo kratafa ye to so miensa wo Ghanaian Times de obo enkrata no emu na nanu ada arwa wo sem bi si ewo dunkwa onofen de nchira apa de nchira east eho na mefire ekuro ba akwa ye fro wa champem okay ya kwabrane papa bi wa hye ne ma ene ne yere nipa enson oka ho a nipa nson owi ono so akokunu ho no ti nipa nson chese efie no abo obi enu obiem omu nyina ewu eya arwa sempa we ye nyina ye nim de siye ene Ghanaian Times e de ho amanebo enso ba bepie mu okratafa ye to so miensa ewo mu a ye bomu nkyeremu e de akyeremu na eno ada nkyanye a beto so ewo kratafa ye to so nkron ewo Ghanaian Times mu a ene Ghana Journalists Association nyame ya adomu a memende ye di enim ya enye ye nyina ye kwa kopie mu ewo Kumase menhia ho na ye de awards no awards etoso eduonu nkron 29 awards ena ye de ba wo mo chese Ghanaian Times ensentreni baako eka ho ena ensentrofo eduasa enum enti eno wo mo edi na apie mu a wo mo kwa akwaje awards no enti wo ye sentreni a wo ye adwuma no wa ye ye na daachi bia no wetimenya wo what ya say yetimi afra wa ma wo so ya bo abaso nti nyame ya doma me de ye nyina ye Kumase na ya kwa kohwe ye du so ade enya asem ketwa enwa madebo aba bepie mu ewo Ghanaian Times de obo enkrata no ensu emu na Speaker of Parliament Ghana yemra shebedwefie chame hene ye owo yewra Urban Kingsford mana bagbin ono so ni mfonyi ene da we wo say togbega piao ono so obo amane say eja pia wo say neni swade hu ni say emra shebedwefie owo no wo mo beye adwumaden de abo man Ghana okay asem bi on be ka no ade bi on beye bia ebeye finchim entro bi anim okay yeah Ghana fo benya omumu gidie on de oso eno a ne de nani so enye bia kokwa ase bi asem bi ba na wo mo fa kuntina se bribe ni ada bi oso ne de enye ne nsuadu hu ne nsuadu hu se Ghana fo ebenya emrache bi dwafie Ghana emrache bi dwafie aji wo maji wo mo adie na wo mo dwuma na wo mo ye no so ebe pia bonten ama Ghana fo hu se wonu mo eye adwuma enti enwa manebo enso aba be pie mu ewo kratafa ye to so enwotwe ewo the Ghanaian Times de obo enkrata no mu a unya ubenya emu nchemu papa adwoa medie no asenti ubetumi atwa so wahu Daily Democrats enso ewo hanom na wodi aba Chief of Staff Owura Julius Debra ena nemfonyini eda hanom sei wo se aban wo mawiata so pa betototo niema se de be ya Ghana eto gyegie ye system no a ye de gyegye to ewo Ghana hanom emu ebetimi atre na emu ada ho fan na o manfo so utua wo mahunu se de wo mu utua no ye de ye bibia emfaso ebetimi abaso eho asem so ewo hanom sei na osoafo ya wo hye efisem eso Muhammad Muntaka Mubarak M3 ena nemfonyini edaha na wodi atudwa enano ewo government accountability series so en wo kire mu se eya pasabasa yo ne mentime ho asi a esi ewo yabato ase no eya adoso eya hadwene se wo hye Ghana babia yetimi akwakoduru ewo kabima minkebi emuoi na kosalai ne koto aba ne nko wiase no desani behwere ne nkwa de a ene ne yade bia hadwene Ghana ye wo kwan twa na 2020 abato ya ye call election violence a esisi ye ewo mieme no enipa dunum 15 ena hwere wo nkwa ena emu aduanan 40 enso epraye we enye wo apam enye kura enti hwehwemu a wo mo eyeye eno no na wonim se enkomo iba ye area baako a no manfo ani abre a no wo mo eka ho asem ye maame Mavis Hawa Kumsin ewutu senya East ubeka se 2020 no emu no emrashe bedwani asesi a ono na ewo ho no na akoyo
ebe ye video be ye interviews wo platforms ahodo bi so be ka se maame no asoma nkrofo aba ne so abe attack wono ne one ne team members any issues ne ye bebre ma any ye nyina ye nimbe to ye maame ha wakumsin wo hanom sei wonim se hwehwemu no a ahweye ne ye ya interior minister Mubarak Muntaka bekasa wo hu na wo mu echem se maame kro no a wo beka se nkrofo no be attack no wo se yesi violence bi akwansi e wo honom na sa bra asem ne si ye kra no na mevisa wakumsin mu woni ho enti ehwo asem no akwakoye bebre enti aye na ho politics intro kakra ne mo ya na ntro ne do sonson no kra enti election violence na ye ka ho asem ne de apam eyade bia esese ye hye na ye ka ho asem ye tu ase ye kra se ye bekoto aba na nipa 15 be wudi debi enti aba se ya bebu obi mo e wo se ye sesa no se odi kokromoti kwa yi a ye de sotro na gya akwan kokromoti ne ye de kwa akoto aba enti se ye de kokoto aba sa na ye pa che se de ne besi akiri ehadwini na se ya no wode aba kwabna minta kando a wo ye soafo wo hwe apomden ensem so na wose ade ba kwa wahye nso hu ne se asazesi apomden adwuma efo ntitu ene medical doctors no eye ya mepenkran eye ya mepikumase enti wo ba enkran ni kumase a ye wo medical doctors bebre ewo mu se nipa e wo enkran ni kumase ne dɔɔso nemom no ukọ enkurase na te se dwaboso enkuranza techiman wura yesi enka ne nkurase kronketwa ukọ kronkuma no emu a te se wura ja sekan kejebi dambai ukọ nkuranza ene sa doma empotem honom no obekọ onu ankasa kai wo so ukọ dwaboso a the whole of sa Mensino medical doctor baako omompe ho womompe enti se si ade me paatɔ wo se decision we ne ebe ye den na nso wo mbeye enya wo na obekire baabi abeko okay uwura mu kura aye muawo sa lobin no obi se datimi etam sika se me penkran ti wo akotue sika mo obi si aha no wo pe mo se asa ade no emwa enti ye che no wa emoga bi wo ho ye chamba na so obia so eho asem e wa ha enura University of Ghana Medical Center wo mkodane emfidie ene akande ahuduo bi e ma wo mo se wo mo fa mo dwumadie eho ene wo de saa ensem no ekokotu dwa no pain so Daily Democrat afabi ede aba ene mamento so Daily Guide do bonkrata no emona krata fa ye to so emiensa ho ena migina shraj ensem no adwasare edi kan aboboso dada ne nyina ne se shraj for che se enkane GRA boss Dr. Amshadai yesi ene sike bia fansase 9 million Ghana cedis ya abide ni mu hwe wobra na woye boss e wo GRA ho no nti shraj for che se nya de a emfienum ontimi eni di bre bia wa aban mu there be enwonsem abepiemo e wo Daily Guide do bonkrata no emu enro da wo ye kase boso ye bo mama ne ye se emebunu ya won mo salga ene ye wo mu yo ye che ye mu odin pa e che se wo mu hiempuntuo e wo salga wo do mo sanse wo mo akachi e wo mpuntu dwuma ho a enwasem so Daily Guide de enwa manebo e de aba ene anopina ma me nko menim e wo kratafa ye to so nkron e wo Daily Guide wo no mo sa story we mamemfa emma yetiefuo yenya nim abaya ba ko a ye friend no Regina Daniels o ye Nigeria ni nice lady no ho fe pa monra SOMPA 106.5 FM Accra abaya no ne da ye screen this no Regina Daniels tam wa worry ye no nothing so be 17-18 years ai na wodi nsem bia betu dwa na nsem yi nya nim abevu ntintam video so de ekoso ya woni ne kunu a o worry no papa no wanyi pa yese ne nana kora because papa no o chen Regina Daniels ne papa mum enti no Regina Daniels ne nana no ene wo kɔ wa no na eno ada abaya na babonten e de nsem bia tu dwa esan se efim no asasem ne wa san be kan bio wa be ka biem efim no a
sa issue ne ba ye na ware ho nsem one politician ba ko a Ned Nwoko senator yes wa meka bibia nenso na wotwe die wa ba bonti abekasa say SOMPA FM wo be ware no ne maame ampene so ne papa ampene so ne nuanom empo Mercy Johnson nso ampene so na danfo pa no ne godmother oso no so ampene so nso abaye so wo de Exebio aswodin ene ko wade ye na wanu no hu eso o ware ye okọ ware papa no because treatment papa no e de man no wa wade na se no na nani nje scar odi no what's it en wo kan wo ha say wo kan wo a daily guide katafa ye to so nkron say wa onya odo de ma papa no nemom enye sika o se enye sika odo na me ibuso odo ne odo yo because okay ebekọ actually onya odo na ma papa o se no odo papa ne keke nti na owodo ma no na sese o kan se odo na sa ai odo yemfa nko ayi o ye nidi o odo emfa aduane megu table so but ejapia de me hunu se time wa na vagina ebe ware no osua because ye nyina ye nim ye do sa age ne da 17 18 mo wudu won ma bibie nu a o ma me be kan obetie wadwuma ye o he and so de ye hunu se papa no opel nti ono so be kansam obaye niam bia o ma me no papa enti enti nyama wo de wi no ha OBAAPA let's be real here like ye real e wa ha ababa we ya wogina hoi ababa we ya wogina hoi ene papa yi OBAAPA senye sika nenu mu kasa na me meka OBAAPA o senye sika nemu boy odo sa papa no Regina wa no okay and at that time no so no Regina adwuma na wo ye no o hie nipa yes wo mo wo sika wo mo ho ofe enye se bia obi wo ho no matimi hia no wo sika ne ho san ye fe wo san wo suban ka ho na just wo no everything so ni nyina no you want to tell me say Regina never met any guy oh any dey say na o twema no ten eyi ned no enti no ye nyina ye mfanye futuo ye mfanye futuo so blog but the opposite side no so ne say apam say wo do obi say den korapo wo ho say the Regina e kan ye fa ne say no kore say odo na ode kwaware papa no wo do obi say den na nipa no etete wa enya dia odo no ebetimi atena ho ache ene de say yes ebesa because ebedum baby na beti we so say me hu say Regina ate na nu so won hu say de oye no waye mfom so pa nti no won say last time na ya sister na mama say ka no so ntimi mfa nya trotro won ade papa ne ye no papa no ka bi obeto ama na say bibi obeto ama akra no won so onim say akra no so won fa akra ne din en register o papa ne do no ani din ene to so and akra no so yes smart iska kakra unya ye no hwefia na nwa da fie ba akwa no ogina wakoto fie akra no na adwene mu da ho so what I say otwa edu brebi no hu say awade ne enye yie nti oso o ma ne ye dey eda wodom no so nya bibi papa frim because ne kunu no oto bibi a onfa ne di mfa nhye ho yo ya akra nti momia me ye ni na ho ye ma ya no a yesi so no na nya ade bi a daache ubenu hu mbacho what I say me nya ade a daache ubenu hu me da se ma me hwe de gina hai wo mo de di kan kura bom dada esan se wo mo de ose ayo yo se ebo no so pa ho se madu no kura wo mo nwuram no wo mo abawura udi ne bia afrefi hello sompan krani o udi bia afrefi Orombo ajanu moniu ajanu moyanko me ka se so fanko beria mi gutuo ano pede nanko ponso to nsu amaye wa wo hye kama divine selection de me chiachia mo na no pe na me fa konya so chia brand tampon incoming president na incoming national chairman de kan kan wadu am ko kura fo no ma bre result also ba for you for Canada na Senator Hadi Asafia Mohammed for nature woman organizer yo SOMPA mo for aduma de mi kan nyina ne se
honorable Muntaka Semi Okai, a young I against her. About what year, a year watching Okukumuti Kotua Abba. But the woman actually, since from 1992, 96, Bitches every week, the Kotua, maybe Makwa, Yakotua Banzo, I defending what they are there. Kotua Baby Kofi, and Goya Patapatem, Grivia, Napos to be anywhere the amount. Obiamba, I what by me, fine. No one by me, as you are, and Faswabena also. And you don't can and create SOMPA FM. You got 2 about, you 2 about who is the president? Where, yeah, next time, a great degree 3 million to 2. Bye. But that's it. A gentleman know the 0260196064 0260196065. We didn't be out free. What do SOMPA? I want that. I want to say. Yamia who your mobile. Yo, so now also Papa. But when you meet the wine from the account on my penny, by a boy. Media may go so I may some SOMPA. My penny so good. Which you are tight in my no more say not just why you are from the deal. I want to be the Mr. No Crass and Catafri Caswa. There be a former penny to contain an open. Mamicha, my dingy, I show a shaman. And I could have the Bonak Moconator and a Miam Chema to sweater and community in your mission. Opening the Pachomaster American, the Nikai, a transport minister. The best friend say, on finding Nancy form. No one need GPRTU, a year NTTD, any police, any task force, Biara, a year national security now, some common to my Bamua, Omokamu. No, why driver for Eddie a passenger for a fasten and saying. Mwa o my Ghana. Openi enyembo ewia no mienu edi economy nsapa e grandpatem inara na driver for asesa o loro fe. Baby edi 10 cedi no mko 50 cedi. Baby edi 50 cedi no mko 20 cedi. E breku petrol e na fuel e perform e na dollar e perform. Edi ebusa a driver for say o me schools ni sen e di enyembo no mienu no miensa no ma asesa o loro fe. The best friend, road minister, transport minister, Omuna form and Tumam, no motion, no more a passenger for, no person with disability fund, the threat gender minister. Almost now will be a wedding demo. The same can be now want to be fair yet to Manapa, Papa, the Nimakwan for an inflation at the 8. Get the Yamia say, we to us. Original so did that. We didn't be out free fee. And council Mura. So boy, I used to know. Nana, my community want to pay. Site here, the Jawa saw them excellently. They attack the good job for the boom German city. Why? Also, that is a good job for them. I want to type no English on the money. The number of power. Linia Bema, the battle. Mamincha in the honorable watching a Jacob. Mamincha, don't have a factor of MPC a comparable Jacob. Let's let you are John Devon Mama say. Obi biala wafa omanisika ewo abada na abreso ani ndrevi na aba ni mukura ofo ni fani enyina mbra no because obedi position the ma position bi e Ghana ha now the bo omani ko no a one join omani ho e maburu na e bi abo omani ko no a ye chiwa the ma ko bo to gbe e bira ho no nyansa bia ni e your man to tell the political party. But political party was there on money. There's a political party, power. Now, political appointee. Now, the office. Now, they are born, money from when you know, for them on the money in the bush of form. They admit them, Rano. Now, you're double there, come to who knows to know your bank upon them, put you out there, more, you know, Marco, my German school fee. Now, go to the Indians and the Bakuna, which I'm here. Not one net was a new dream. The next day, you remember, Obi Yala for money to come. One more minor. But the Indian drama than an uncle of another. But say you be a better reality. Obi could then and the woman show people on the Overcom. The master, you could organize yourself.
illegal mining, I think I'm saying, and you know, other than Melbourne, I can see that already. I was on the same them round of the box. One more of my God, I'm now got out by the Galamazini, Yamin Cow. Meninyame twaso udini bia ofrefi Well, your friend is the Santa Maria. Santa Maria into anope Yo, Mamija, Namija, with people, Namija, Nanachia, OBAAPA organizer. And Ura, Wacheja, Papa Nimito. Enyama Santa Papa, you did a party anymore. Got a Koso, Chuka, Chuka, them say, what you let Yapom, Amadia, Kosope, Namija, Ura, a compare Kwame, a Japon. Na mengange very detail say omomo modra na papai ima papai hihye no adea ebeboa bibia no enye party no boa beboa bibia e very detail no say omomo modra na papai mra na inia machama chato odi say indiscipline koso ewo MPP party no emu bi tiekira ya me nukura ni ye tize media na ya papa say what is net after meeting aqua kudosia na uwa kofo akwa na abo fu papa kofo say ade papa ekike na gene ewo net oh ladies have can party move abronya wu ye wan na sa anyabra ko kodi no we na obi say Mr. Boache Japo eno e party chairman obija o mo wa we sa ne ma we akokwa Edi etre pampe ingwa umwo party muzia no omugbo omnezi form se omu pe power 2080 party a eni yobaye eni amohu ne media no so ye abronye so ye hwan ye to spend na party ni ba ne do ma pembra me da sia no face that's ene odie udini bia ofrefi Ejama good morning. Good morning sir. The media evangelist what is waiting. Kind ya chro no yenko ne indiscipline ye ka mo asem ti ni ya onabo kan Japan ye ka na won o ma we o media no kwemu ni pa ya so de pa ne o media so a se ni tie no se e betre pa na aye de isi you bi en so shi no de no kure any discipline be kana bra bon na ozo magana eti ya ko ye ni ye mi ni abe me be ka e kwa driver for de Ghana for faso we are buying now, but nobody can give them money 22. And the member, Timamufo, no, say yes, about will say now, what you are getting. I'm not consoling a vote, oh, month for them down. Or my it will be somewhere in your open. I didn't comment to one, Oklahoma, we are 10 CD, we are 15. I did not go now, we are also the same thing. They are about to get in Yamasi. Say I take your last into the anti Yamasi. Obi said I made a mint so because Obi our call of open or the turn out you do open. And it's only a banner to 1 month anymore and get more men more. One year you. And so I buy no the money party to me tea, Okasa Mutie, and they say down on Marty fee. Now Kasa will mention there, Umanu move. And it's only a buyer, no man to the man who's away are buying. If you play one person, not to me, I said, piano, I the na dela for be agin no open say adenti ni bema adenti na say tumi kwani sa o wonti ya say aban no te so no say ma ne kai wedding stand say yetoto lole first one aban no bo say no be bia de ukonu wa say I say since wedding stand say a friend say nante inside we twa mu no e bi na biem e ga me ne ga mu ye ga banga wo ti lole first I say de to le ti mu a na gwa keka ufiri ngwa akwa ha sei ufiri akwa na ko biati we be at percentages near that so obi mpo nti ase da afọ de brenin na ma je mi open mo udini bia afrefi Sompa FM Ipacho we ya unia Felix Bell ahinkwa e wo yilo krobo Felix Bell ahenkra yenti wa no pay me da sia no pay se wa mama akwanya na mi so mi nche magin mami nchia ye fana say abuchi anopai de obia mo amabuchi chiano na ninko so nchia the income chairman honorable Boachi Ejakon ni si enimdia ekuta papai se ye dini be party nanima se party chairman NPP party no
ebegyina ni nanso papa na me cha the incoming flag bearer na mo Kennedy akompre kon ohini agepon let's let delegate say you see you the power there obi a obetimi agita e dia ma 2028 honorable Ken because papa no kore on pesisi o si Ghana first odo o mato uhwe niama onye president onye minister ga niama o yema o maina esumbo enti je the two ministers in sa obo adwuma ama Ghana ni bia na hofaso enti yentuma yeah the best His Excellency John Dramani Mahama say oba no o se ye bobi o si oba obetu corruption afi sune na ade ba ko eye nwanwa ni se onu ani krofo aban dada no anase oman no e di omu gira court ye di omu asem in court na say asem bia ni wo mu omu fa omu nkodi the oba na onu ani krofo o si sa asem no oman no e dey interest wo mu biom enti yanya wo mu no mu nko na afei omu nye o party for the uchi womu se omo ayese me dey mean support you obi afa obi a waye boni bia etia omo ni bia no emra no eni ni ndi se di ni kokot na ekopie mu se wadi boni ampa emra no eni ni ndi but that's it we didn't be out frefi Apam, good morning. Apam within the OBS funka se mi ntio. Yeah, Apam ana pe me na wase e wa kwanya de me na me nchia wo na me nchia tie ho nyina na me fa nchia so ko enfan koma Yura Dr. Brian Echampo. Na Apam mesre na makata che MPP4 ene delegate ti na no pe nyina. Ani se ana pe me tie eye wona wo frem kwa. Dodo no a wo ye MPP4 no ba ena enipa ayewo etipa we ayewe na abronya kata tia we MPP4 amutie na no pe mesre between the two a 2038 near Joe minus FM. I am Nemua. None a bit boy and see the kind of bonus. You bet double one. And yes, I did the Papa one arm, you need the DR and the Chelsea a kind of wobble. I wish for still the Brian Champon, a little dear. Tell me no cafe, a idea. So already about you near Bronya and not another you like a point and I for the cafe. One of them was 72 or more to about. They are shooting and power now. My Dr. Brian Champon. Yeah, the Comau, you can media 3 India. In the funny NTP, so Bronya, the ADWOA now, a Timor, on your man from my party, the sounds near to about me. A year, young man, 1 year can fly, no one will bring me a Bronya and after one, so I think you did know Timor. One from my party, party meeting. You know, we may delegate maybe. Nasret, ye should a pay ASA and keep your fine war baby. I don't think we have to media. And then you come in one more on Joshua, MPP, Piano, you got Dr. Brian Champion one. Oh, to me, I want a general so I didn't want to be a party, one of them, not the Noma or one of one party. I think it's a message. And then we have to say, we have to say, young for one to change. Young for you, Dr. Brian Champion, Christian Papa, and so on. Now, all the party, young for 2 inches, and I mean, you say, 2 inches, party of fun to my best, and I'm so much discipline about, and I'm so much 2 years and the 30 years, 2020. I found that I think Menina Traso na Yadwesi, na fe Yaswada Masafo Kantanka, or the Agudemon Sam Atway and so. Na Yako OBAAPA Yako. Yako, dear, Mamma, happy belated birthday, Shunko. And from Mrs. Belated near the HMO. Mrs. Ruby Azuma. I wanted that screen no sonum. Way every you call it Tony. MCL Tony. And BITMISE. Yeah, BITMISE. You didn't know. Okay. And to Tony and Reverend John Azuma. AK Mamaga Wahu. Okay. Into Onini Kuno. Reverend John Azuma and Tony and Edema Mrs. We happy belated birthday. Dear can't say Radin Shrano na onye no kese wonsha ni yemu menina ani no busuanyina. Amen. Onye so amen. Eni ya pom. Enti ye kwa koye adwuma. Nyame ya adomo a ewia
yɛbɛhyia premtobre so nokre na nsɛm a ɛwɔ hɔ so yɛde atoa so de ama adɔfoɔ ɛne ɛsɛ deɛ sɔfo oduro kan yɛ no yɛ atwiw sɛ na mmom nkwadaa no hyɛ ase a ɛboa papaapa safo ba diwe ma wo ma no That's it. Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush your teeth right. Brush your teeth. Brush it from and down. Underneath and in between. Brush the germs away. Brushing gets more fun with your kids with the new Pepsodent Kids toothpaste. Give your smiles protection that lasts. Grab yours today from a store near you. This advert is FDA approved. To me, Trenia Oba, any betchemo, and now, dear bed action. Now, so, who beats me up one of my name